jumpa dengar baca dalam pesan bulan Ramadan kerja sama adat budaya, bukanlah bulan mengeleleh pegoda makanan, melulu macam hidangan wate tak buka. Sepok uropoh lima lale pebulit tepung pegede kue boh rorom gen membuka puasa. Sepok uropoh limong lale takrut boh timon kemayang hansep temon uku dejak mita. Kagak blo bojo si tumpok adengon timpan tapi ngon bengkang mi kacang tendu epikana. Tapi ngon bengkang mi kacang tendu epikana. Kue metumpak buboko tanding no jawan lengkap makanan kehidang dia ke meja dimasuk tembok katak tu kebuka rija. Polem ngoncup pona dengo bacut lompesan bulan Ramadan keru sama adat budaya, bong mula bulan lelebat pekut makanan, melele macam hidangan wate tak buka. Sepok uropoh limang lale pebulit tepung pegede kue boh rorom ngan membuka puasa. Sepot uropoh limong lale takrut boh timon kemayang hansip temon uku dejak mita.